mwega muno watumishi wake Baba. Good morning. Na rweboro nyambe ndirotumire a Cristiano othe a Katoliko na aria othe makwendereria kwinyerekia muthenya wa umothe ari Ash Wednesday. Blessed Ash Wednesday today. Na makiria nitukuineirwo ni Nyambura VG Jesu niwe hitho mashup. Karibu sana muthenya wa Wednesday, Ash Wednesday, the 5th of March 2025. Ndirehoka ni uraire wega na warahoka wega. Ngai ni akumenyereire. A very good morning. Nie ndi mwega na ngacokeria Ngai ngatho ni tondu muthenya wa umuthi ni ajarahurite na muthenya wa umuthi Ngai akanginyia guko gwa Kameme. Ndi mwega itari handu haradura hakanaha nigetha tukorwo tugicanjamuka nawe muthikiriria wa Kameme kayo ka muingi. A very good morning. Mathaa mana makuigua wega we uhiana atia ni uraire wega uko salama uratuthikiriria wi mwena uriku. A very good morning. Happy WCW to all the beautiful ladies Kenya na Korea na Kenya. All the beautiful babes. WCW. Karibu sana. Idhani ya mbere tunywe cai na ngurihire cai waku nayo na ihenya hare hashtag 770 hash star 770 hash ngurihire cai waku idhani riria mbere andu igana rimwe andu 50 andu 5 na ngoro ngimarihira biru muthenya wa umuthi kuma 100 mathanduku ni 5 hare thura ithanduku rimwe geria na ciringi 100 weterere thimu yakwa na kumania hau mathaa maria tugukorwo tugieterera ndagitari Dr. Mai Muigai wa Mararo, urologist mwetaga ndagitari munene akorwo nake atutumira apology ni agia na emergency na no nginya kiruta wira ndagitari na ithu riu ni tugukorwo na marigitari metagwo muthikiriria. Dr. Wajiko wanainirwo ni mundu gwitwo this guy from Murang'a. Oh my. Dr. Wajiko inairwo ni de waithaka wa Jeni Efa Maina. Na we Dr. Wajiko ni ugututwarithia nginya cihande wega thaa 7 kuma thaa 7. Dr. Stacy wa digital oerere na Pastor Beth wa shega turi irio cia kiroho kuu ni kwa gwetagwo gucanjamuka muthenya wa Ash Wednesday WCW. A very good morning. Na ngacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe muthikiriria wa Kameme kayo ka muingi. Na now the latest news. Kameme is not only leading in diaspora, yes, not only in Mount Kenya, even in Nairobi. Glory be to God. Hallelujah. Give all the glory to Jehovah. Amen. Karibu sana na niendetagwo Baby T aka Mother Hen. Happy WCW. Happy WCW. Looking super good. Thank you so much, and you too. Thank you. And you too, daktari. Omoda ni muthenya wa Dr. Wajiko. Yes.